Hello my beautiful people, muhawe ikaze kuri GCM family. Ni Clarisse mbanje kubasuza cyane. Nizere ko mwatangiye umwaka neza. Amahoro y'Imana bane namwe. So nongeye kuba ikaze kuri GCM film nkuko mubizi twagezeho ibintu byiza cyane ariko uyu munsi nakataraboneka ni yindi njyana mu nta wabyibaza ngo ni biki. Gusa mbere ya byose mbanje kubasaba ngo nkuko mwahoze mutwereka urukundo mukomeze murutwereke muduha subscribe, share, comment, ibitekerezo byanyu biratwubaka. Ubu noneho nije namwe mbafitiye surprise. Ubu ngubu bazaniye couple nziza cyane. Mu by'ukuri barasa neza, mana yanjye ntabwo mwabyumva. Ubu ngubu rero iyi couple murayigiraho ibintu byinshi byiza cyane. Barabagira inama, muragenda muri comment mutwandikira ibibazo mwakifuza ko twabagiramo inama cyangwa se n'ibyifuzo muri rusange. So rero mbahaye ikaze, ntihagire umuntu uza gucikwa niyo couple. Kagiye muraho neza? Oh wow, murasa neza cyane. So mbahaye ikaze kuri GCM family. Turakunda cyane, mwakoze kutwitaba kumva ubutumire bwacu. Yego nawe mwakoze. Tukoze nka Richard. Okay, Richard muri filimi Nambara y'Ubuzima. So nishimiye ko n'abadamu wawe narisanzwe muze, ariko noneho nishimiye ko ngiye kuganira nawe byimbitse cyane. Bebe wakubonye. Nagomba. So rwose ngabo rero abatumirwa bacu. Ngabo abatumirwa bacu nizere ko muri bwishime kandi muri bakoreho iby'ingenzi. So mwatangira mwibwira abadukurikiye abakunzi bacu. Bo nitwa neza Ufite. Ariko harimo akantu Kaneza. Nitwa Jean Claude Manirambona. Ariko abenshi mu filime banzi nka Richard. Hanyuma Shirambwira. Uyu ni umutambukanyi wanje. Mutambukanyi. Je nitwa Kaneza Anita. Kubi Kaneza Kaneza ko hari akantu bashaka kumvamo mu bigaragara. Okay, murumu kuvuga ngo ni izina n'utuzina turadusera itandukanira rata. So mwimve mikaze kuri GCM film family, dukunda abantu rero mwimve mikaze cyane. Ndabizi ko muranzi, ndabishimiye cyane. Chamana ndahera tubazo twise ushaka nakuru y'inzobe. Oya mbere ya byose mumbare musubize ikibazo kimwe cy'amatsiko mfite. Mbaye neza pe. Mugiye kumbwira Anita ni wowe mutima w'urugo. Nizere ko ibintu niteze ari wewe. Okay, mbare umbwira umuntu wateguye kwambara imyambaro mwambaye pe, mwambaye neza. Sure. For sure. Oh, of course. Mu bisanzwe ni jewe. Sije nabyumvi. Nagatima kurugo kavi. Nagatima kurugo. Nije nabyumviriye kandi nyene basimba nkunda utuntu two kujanisha. No kuri pe mwambaye neza cyane. Maze kumenya icyo ndamuha wewe cyasigaye niyumviye ko ashaka kwambara ikira tujanisha wibazi. Iyo singwara yarandoze. Noneho rero muraza gutuma ngenda mvuga ikirundi. Hari ukuntu kije kivuga shamuga. Reka ndabarondera. Okay, mana nifite ibibazo byinshi cyane. Ariko ndahera kuri Claude. Hera kuri uyu. Ndahera kuri wowe. Jenari kwanza natangura. Nta kibazo. Baza. Claude. Muzi naha mu Rwanda. Mwakumenya uri singo? Ndibaza Claude waducitse gute?
kugira ngo ugende tubone uzanyanita ahubwo mwebwe mwancitse twagucitse gute kandi twisanze gute ntabwo twamukatiye ahubwo buriya wasanga abanyarwanda buriya abanyarwanda nta kibazo kirimo waratubenze ahubwo n'umwambenze nta muntu ndabenga niyo mpamvu arabenga Claude tubwire urugendo rwawe mu nzira nyine yo gutereta nyine ibyagucarenjinze ibyo wahuriyemo nabyo noneho kugeza naho wafashe umwanzuro wo kubavuga ngo noneho hageze igihe ngo nubake umuryango ese nyine ni iki cyagucanza hagataho cyangwa se wabyitwaye mute cyangwa se nyine tubwire muri rusange ubwa mbere nta kintu na kimwe cyanshanze kuko n'umwanzuro nafashe nabanje kuyumvira n'umwanzuro nafashe nabanje kuyumvira nyine wabanje kubyumvira bwa mbere niba ubyibuka uvuga ngo noneho uriya mukobwa namubwira ngo ndagukunda nawe akanyemera tugakomeza ubuzima cyangwa se tugakundana muri rusange ese nyine wafashe uwo mwanzuro gute ni ukuvuga ngo nagiye mu Burundi nyine hari pati isanzwe hanyuma ufite je ntabwo ufite uko nakuze ndi umuntu nyine atari open cyane atari ouvert cyane ku bakobwa so hanyuma hari umunsi mukuru naringiye ko ibirori rero uyu twarahahuriye ari mu bandi bakobwa nyine benshi urambeshye nibyo Claude ntabwo bishoboka ko ukundana n'umuntu umwe wenyine warangiza ugafata umwanzuro w'abantu niwe tugomba no kubana ese Anita niwe mwabanje gukunda niwe wahereyeho ukunda ubwira ko umukunda ndetse muranaba njye nakubwira utangira urugendo rwo guteka ntabwo wabinyumvisha buryo nta musore uwo musore ntabaho ntabwo hari abantu bagira biragora cyane okay noneho nibazaga kuri Claude wowe ese kushimika ko cyane ukamenya ngo hari ahantu benshi unzi mu Rwanda ariko nyine njye ndabibona hano hanze mu Rwanda nyine ndabibona cyane hanze ariko erega rangiye bimbaho bo rero hari abahungu navuga ngo bamenye gukunda n'abakobwa benshi hari n'abandi akundana n'umukobwa umwe vuga ati hari natwe oya uyu si uwa mbere uyu ni uwa kabiri ni uwa kabiri wateretse uwa mbere biranga uwa kabiri oya ntabwo bon bishobora kuba byaranse yarakubenze tayari oya je nta mukobwa n'umwe yigeze ambere nko kubenga nicyoba cyo nikibaho ariko twifatira kuko azi ko wowe mwahuye mugahita muhuza noneho ntabwo ari gushaka kutwumvisha wa wundi kintu bashaka sinihebure sinumve ko hari abandi bamwanze agana nigeze gusoma ngo bahungu ngo babasajije ngo muraramurira ngo mwababuze ngo twe twarabanse rero kuko mba sinihebure sinumve ko hari abandi bafanye nta mukobwa yanyase kandi noneho nta n'uwari kunyanga we kutanyase je no saga byahuranye ari za critères zanje shaka uri wa undi w'inzozi zawe baza ko namupropose ngo munyuma ashobora kuzundi w'inzozi zawe ukuntu rero byagenze iyo sanze uvuga ngo okay reka tuvyihutishe ahubwo naramubonye ariko nyine byari bajya mbere kandi je muri kamere yanje nta mukobwa mbonye ijya mbere je nashobora no kwaka nimero ushaka kube uri mwiza gute bon narara nyine amaso nyine ka pressure akavuga ati uriya mukobwa ni mwiza ariko twahuriye mu gatenga narigiye muri entraînement noneho hajya kuri gate yayo babaye benshi hari n'undi wambwiye mu rusengero nyine hari kwa gitwaza agiye kwinjira mu rusengero okay nagira ubundi nanjye ngiye muri entraînement aho umukobwa ndamwanga kikiremwa ahubwo none
ndagenda ndagaruka ashaka musaba ahubwo noneho mpindure gahunda umva nanjye nyine muri entraînement mu myitozo ahubwo ni sasa rero umva hari ukuntu nyine umuntu aba yambaye nyine training nyine atari ibintu nyine uvuga ngo bari gusenga ariko iyo nari nambaye neza nyine impuzu zo kuja gusenga ndaca nkata ngaca ndabantu yicaye ngaca ndamwicara inyuma ngatangwa no kuvugishwa kugira ngo nico nza kumubaza aze kuvuga ati byose kugira ngo aze kuvuga ati nyamara umuntu ari mu mwuga naramuravye n'umuntu w'Imana ndavuga kwanza umukobwa mwiza nk'uyu ariko hari kera hari nko muri 2019 none sheri yarandura niyo bayemeye ko yaduta ndacyari uwa mbere agira numva nca ndabandanya mbandanya muri entraînement yanje ariko ndavuga ni kabisa umukobwa ni mwiza ariko iyo abandi nk'abandi basore bamwe basaba amanimero abakobwa bahuye nako cyane ndamusaba nimero nawe duhura nta nimero namusabye ahubwo nabajije amakuru yiwe mbaza umuhungu w'umugenzi wanjye nyine twakuranye ndamubaza se uriya mukobwa kiriya kizozo yari muri service uramuzi ati ndamuzi ati yitwa nde yitwa Ntakaneza umuzi gute tiwe bantu neza ni umwana mwiza noneho ashirako n'ibindi noneho bitangana no kunera ubwoba ngo umwana mwiza ngo responsable ngo urabona ngo ngiriya timu yose ngo niwe ngo yihagarariye kandi urabona ngo ni mwiza abasa biko ntabwo aho gacha wapi nawe ushobora kwara ariko editing urumva so ivyo birarangira hanyuma mu nyuma rero ndamubwira nti rero nyene haheze nk'imisi nk'ibiri ndamubwira nti nashaka kubaza uriya mukobwa ugira nimero ziwe katangiye kugenda kaza wagiye uravyiyumvira no baragenda ndavyiyumvira ko urumva n'amafoto ku mastati yo mu type hari ukuntu rero uzuminga gutya ndavuga cyane umwana kabisa isura yanjye barimo kuyikwedura niyo mpamvu naguma rero subira inyuma kumbe hari umuntu ariko arazina urumva nyine hano mu Rwanda hanyuma ngira ngo ukwezi nongenda mubaza wa mwana arahomba nta nimero ukwezi guciye ukwezi ariko ndavuga se uyu mwana ko muravyo buvamo hanyuma ndamwigana mubwira nyamara cyo umukobwa je ndabona yuko kabisa numva ashaka ko uwo mpuza nawe kandi ntuze weditinge uzumva ukondi ninasanga mpuye n'ivyifuzo vyiwe jewe ivyiwe je nzovyirabira kandi ubu ntibigoye kwari gufata Clarisse ukamushira kuri stati ukavuga ati ibihe byiza mukunzi wanje amakomante umva batamvuga Clarisse muraziranye abateko ati rero ati Clarisse n'umwana mwiza ati waba ushatse umugore mwiza kumbe wewe wamwize kuri stati kugira ngo uyumvire amakuru ubundi ari muri Uganda Clarisse muraziranye yego Clarisse n'umwana mwiza ubundi ari nko muri US Anita baravuga Anita batakunyica baby omonye urumva so rero ico gihe arambwira ati kabisa uburose umugore mwiza so rero ico gihe sinzi ikintu nari ngiye gukora mu Burundi ariko urumva nawe yagiye nyene arambwira ati hari umuhungu yakubonye kuri rwa urubanza no birori okay mu Kirundi bavuga urubanza rega ndakimenya amaherezo hanyuma rero arambwira ati ifoto rero buyaje ikintu kinjana no kwifotoza buya birananje na pe ariko acaraba ifoto yari kuri profile niyo aciye amuha hajya ariko acyanga ari kweretse
yarayinyeretse. So hanyuma umba yaciye aduhuza aravuga ati hari umuhungu hari umusore yazanye nimero yawe umwana mwiza nuku twarakuranye ndamuzi urumva ngo amuhaye ifoto by'icyo gihe nimero yari impaye ariko ndatinda kumuvugisha kuko urumva jewe ikintu cyo kuvuga ngo for the part cyangwa nyine gutangura nabi mbanza kubyitondera yabana ku buryo nguteye imitoma tugira ati urabizi namupropoje noneho icyo gihenje ako nabwo ndazagashika icyo gihenje naramwandikiye bite ni sawa abwira nakandi yampaye nimero zanyu ati murafise umwanya ndabavugishe hanyuma arambwira ati telefone igomba izime ariko ni yaka ndakubwira nanjye ndihagara ko ntishobora kuza kwaka nanjye ndi mu kazi ariko wumva harimo akantu deja umba ibyo muvugana n'umukobwa burya uri kurabira hamwe twaravuganye iki nkabona oya je sanzwe mfise umutima mwiza she nta muntu n'umwe mvugisha nabi nta n'umwe oya abantu bose ndabavugisha neza nukuri oya nukuri simbeshe niko je sanzwe mvugisha abantu neza bose kuko ushobora kuvugisha umuntu nabi umwigariye ko mugarako wibaza ngo ahava gutereta ngasanga sivyo byari bimuzanye so kakubwira ati wibagiye akantu hanaha nagomba ukasanga ni n'akazi agiye kukurangira ibaze rero iyo ngeso je ntayo ofisi icyo gihe yakubwiye ibaze ko hari n'umuntu yantereta akamara imisi anyandikira atarambwira ijambo ry'uko agomba kuntereta ariko akanyandikira nkamuvugisha neza bonjour nkamwishyura ku mwanya ariko mu nyuma akajya kuntereta nkambwira ati shawapi nizovamo akajya kubwira abagenzi biwe ati ntabyo narinzi sinenzi ko wava nyankira numva hari abantu twavutse nyene muri twebwe dufite akantu k'agakundo urumva izina ni ryo muntu kaneza ariko ibyo bintu avuze nivyo ufite hari umukobwa iyo amaze kubona umwandikiye umwandikiye nka saa 2 hagushura nka saa 6 ubwo akwishuye saa 6 ukongera ukamwishura saa 6 n'amasegonda 3 ukaba nawe umwishuye ahita bibona ko harimo noneho we akongera saa 12 shaka kwishura bwake uwundi muntu urumva kandi icyo gihe ugasanga we ariko aragutestinga aranagukunda birashika kugira ngo arebe se umuntu ariseye umuntu azonyitaho ise umuntu bimeze kuno urumva n'undi muntu noneho wandikira umwandikira gusubiza akubwira ati ufise umwanya ndawufise mukavuga nta kibazo na kimwe none igiciyumviro cyawe mukavana ko muvanye ko bidakunda ko nashaka gutuzanira ifanta byoshoboka ahubwo yatego ati atari ko mfise umugenzi yitwa Clarisse ati tuzana hari kibazo ati nta kibazo mukamuragiye nko iyo umutipe mukayirya kitahira noneho ikindi gihe uyashera ariko Jesse ko nari meze oya nyine n'urugi na natangiye mbabwira ngo hari ikintu yatinye mu banyarwanda abana beza gusa ni hamwe nyene umuntu aba yarihaye decision ati so rero icyo gihe ndumva niha kumwandikira turavugana hama ndamubwira rero nanjye hari igihe ushobora kuronka umwanya nanjye ntamwanya afise hanyuma bimaze kugenda gutyo mu nyuma aranyandikira ambwira ati nasharije ndamubwira nti okay inyuma y'isaha ndakuvuga kandi ndi hehe ndicaye kandi kintu ndakora ko ndi busy reka dufate iminota 60 abone ko umuntu ari seriye ufite n'akazi abone ko nyene ntamushuhiye tuzokwira trap dusubire tuba baseri bato nuko noneho nshaka wa munsi nyirizina we watowe ukavuga ngo ndagukunda sasa icyo gihe ndamubona sinamubonye neza icyo gihe sinzi ikintu nagiye gukora mu Burundi umbaho nyine byari bicoroshe twaca ngaho ibutare nicage waruje mu rubanza cyane tugafata cyane indege uho habaye na kure ariko izi nzira iyi mipaka yo ngaho ku Kanyaru nyine icuguruye bashaka gushikaho saa 4
zo mu gitondo i Bujumbura. wagiye sangahe Wagiye nka 11 gutyo. Urumva ico gihe ndamubwira nti rero ufite ico gihe sinamweretse yuko ari wanjanye ariko mu vy'ukuri niwe wari ngo urumva ngo hari utuntu gukora hiyo yawe ngo afise akazi ngo tuza gukora nawe rero hari akazi nzoza gukora hiyo ico gihe ngo hari kuwa kane hari kuwa kane kandi niho waronka ego nivyo niho naruka ku kazi namubwira nti rero kuwa kane hari akazi mfise hiyo none uwombora nk'iminota nka mikeyi nkakuramutsa arambwira ko atakibazo ubwo ariko mu by'ukuri niwe yaranjanye kuko ibyo bintu nari kubikoresha bakanabindungikira byari bisanzwe ubwo mbafashe imodoka saa 5 nari ngeze Bujumbura naca ndaryama cyane muri dushe ndaryama kugira ngo saa 10 numva nawe avuye ku kazi saa 10 saa 10 n'igice gutyo kugira ngo nyenze kuvyuka nyine fresh air ari atari ndavuga nti uyu mwana uyu gusa ikindi naco zana ivarisi nta ugamena twa ivarisi y'imyenda y'impuzu urumva shaka impuzu nuvuga ngo kugira ngo ujye uhinduranya se cyangwa shaka indi bitenye yazanye ngo bamucaguze bizagura izaza kwambara mugiye guhura undi yakubwiye ko aba yanka fode pa ikintu ca mbere ujya uzacitondera mama ikintu ca mbere umuntu wese muhuye ubwa mbere umuntu wese muhuye ubwa mbere icyo nshuro ya mbere nitava mu mutwe urumva umva najanye intuze ya ivarize umva ndaryama ndaruhuka fresh nuko hanyuma arambwira ati akazi ndagasoje hanyuma umva twahuriye nyene mu nzu yaba mugabo umwe nakubwira nyene araza ndamubona ubwa mbere nta gitekerezo cyo kugenda ndamupropo umva kwari kugira ngo ndamurabe noneho usubire inyuma ngende kubitekereza burya maze kumubona gutya okay cyanavuga ni sasa rero ndarivuga ati ashaka niki uwo munsi nyene ariko ntuze ya nyine umutipe akaba yarangira inama urumva we ni ofete ababazi bagendana babasengera hamwe ati rero ati urazi ko uri umugenzi wanje kuva mu bwana kandi umuntu twiganye kuva ntuze ya primaire P3 muri primaire ya gatatu umva jiwe abagenzi wanje usanga ari muri P4 P5 ibintu nk'ibyo n'utu bacari kumwe acambye ati rero umva hari ukuntu nyene hariya iyo umuntu agiyeyo umva ushobora kuba umaze nk'umwaka ino cyangwa amezi 6 kandi ugasanga ntuze ya transport ziragorana rero kugira ngo abantu bose ubakwira hari ukuntu nyene uca uronda nk'akamodoka kagufasha transport urumva ukavuga ati kanda gakote nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4 bitewe n'iminsi ngiye kumarayo rero bikakorohera kuja ruguru kuramutsa abagenzi abavyeyi ibintu nk'ivyo so ico gihe arambye ati rero ntuzokotesha imodoka ati uzoreke ati muze mufate bisi cyangwa mufate taxi ariko nawe yaraciye urumva ati kubera ko abakobwa hariho rimwe na rimwe yumva ngo uri mu Rwanda yumva ngo uri hanze mu diaspora ngo mu diaspora ate bana bo naba diaspora na diaspora hano nakabonusanya kamodoka kabati abo ndahaza urumva rimwe na rimwe rero ugasanga ntanagukunda we yabikubwiye muri yo sanse kugira sindagukundira amahera yego we muri yo sanse yabimbwiye urumva yambwiye ati rero umuntu ni mugari cyane umuntu ni mugari ashaka kubona uri umwana mwiza ariko mu mutima wawe afite ibindi agambiriye yarambwiye ati rero abakobwa we ashaka kwereka ko agukunda bya nyabyo ariko mu by'ukuri afite ibindi akuri avuga ati uriya muntu ari Kigali uriya muntu aba Uganda cyangwa Kenya cyangwa sinamahera usuku bumva icyo gihe twaraganiriye turasuhuzanya nk'iminota nk'itatu turaganira ndamubwira nti rero twogenda gufata agafanta hanze arambwira ati yego icyo gihe aca ndangira akabare yewe ariko kafe kumva arambwira ati rero uze kugenda hanaha ntujye mu kabare ka VIP ati uze kugenda mu kabare naje nabona ari kari hasi nyine gaciritse kugira ngo nanakwanga
aza kwanga nyene mbese utamusheshe ko byinshi ariko nagukunda naho azagukunde urumva ubwo turagenda none siri ko bavuze ngo utinya ngo faux départ numva ko niyo yari faux départ cyane none se umwana mukabareke k'ikintu cye kibumbabumba gakoze mu bibaho ibya binaza kubigera urumva ubwo tugenda rero kunuze kwibarabara dutega taxi ndavuga taxi kabuze kagenda karajegera urumva ndavuga kugera nangahe arambwira ngo 200 ibihumbi 20 ico gihe rero kugira ngo yumve none ko natose ndamuha 3 ariko je numva bitwenge urumva numva ngo jewe nashaka kumira ko atamafaranga mfise ukamweka nyere kuri uri kuri level yo hasi kugira ngo urebe ko agukunda urumva namubwira ndi rero 3 rero ofete iyo umaze igihe ino mu Rwanda hari ukuntu n'ikirundi kigenda gihera gahoro amagisa uburyo gipronounsa canke n'amajambo nyene ari popular cyangwa nkuko mba ndi kwigana kuvuga ikirundi nkakivuga nabi urumva no kuvuga ikizayirwa kiba ndakubise bitatu ahambya ngo wewe uruwino nije ndi uwino agomba gene ndavuga none basimbwira ayanyuma nangahe ngo ayanyuma 15 okay ndavuga baserekana mu 8 ariko no uri kugira ngo bakubona ndumuriza ku 10 ubwo ashaka tujana kakabaye ndakabonye nanjye isoni zirangije amasazi mbona ngo umva niyumvira guhindura cyanavuga ni muri ya sanse wa muhungu yambwiye ahava wenda abona ko nirata abona ko wenda hari ibindi bishobora kuzamwo ariko ebana ndatena ariko umubwira ati haramasazi naho ahantu hari amasazi rero hagati aho hakaba hariho uwundi muhungu ariko aramutereta ebana kuri telefone warabibonaga bakamuhamagara akahindurwa uri kumwe n'undi cyane katubika kumva irongera hamagara noneho mu nyuma mbona wa muhungu ntabwo rero sasa ni telefone yitabe urumva ayitabye hashaza umuseveri ngo tukuzane na serviette oya ntiyagomba kuneka ahubwo yashaka nyene basi kumproteja abwira nti ofete urumva umukobwa asa nk'uko biragoye ko ashobora kuba ari single kandi simba nshaka yuko niba ari na sheri wiwe yumva ngo ndakuzane na serviette yumva ko ari ahandi kandi rimwe na rimwe hari n'ugusharinga oya ni kubera ryari rya mbere ubu woca umbwira ati impa ndamwitaba impa mpereza ndamukwitaba turetse ko jewe kugira ngo uzobone ntoye telefone yawe byaba byagenze gutese ico gihe rero ndamuravye gutya ufite hari n'ukuntu rero ebana aseka neza agaseka nabwiye ngo ikapa muyiteganya urumva ko kana nazamo ngo urumva aseka neza so ico gihe rero ntibazogenda gutyo je ndavuga nti umva nari se gahunda yo kuza nsubira inyuma nkazogaruka ndavuga ngarutse kuko deja hari n'igihe n'umukobwa nawe ashobora kuba yagukunze akarindira ko hari ikintu mubwira akabura kumbe ku ruhande hari abandi bariko baramutereta n'umuriro mwinshi na kenshi subiye inyuma nkasanga yemereye uwundi nyuma yanje byogenda gute okay turasangira urumva n'amasaha yari karagenda urumva saa 11 saa 12 y'umugoroba utavuze ukuntu wigize umusenzi wa danger kuri uwo munsi barasengera wagiye witwaje mbere biriya ntayo wari wazanye yigize umunyabutayu kadeshi n'ikanyari sasa data jesi namenye gutereta pe no mu bintu byamvunye gutereta kabisa kuko jewe ufite ndiko nagutereta mba ndakubwira ukuri kuri mu mutima wanje
rero kuza kumbwira ngo urumva ngo nzobiraba ngo nzoguha inyishu kandi ngo wankunze ariko arashaka kwereka ariko urashaka ngo ngume nensista man vuga yego nyine rero uravyiyumvira ariko natwe tuba agomba kwihagarara ko bati byanga kwihagarara gute kandi je nagukunze nkunda nawe cyangwa unyanke hari ubanza kwereka ko yihagaze ngenda kubwira hari ukuntu abantu bose ntibameze kimwe ariko hari abahungu umaze kumwereka ko nawe wari umushuye cyangwa wari umukunda aca kugarako ari wa wundi urindira ko akwandikira ukabura ati n'ubundi yanyemeye ndamubwiye rimwe ati none wumva n'ubundi nta kintu ariko hakabaho na babandi b'abana beza nka wewe mama uyu rero uzi ahantu yangoreye ndabibwira ni kuvuga ngo uyu nguyu twahuye ari mu rusengero 100%. ntabwo none umuntu ari mu rusengero ndamutereta gute cyane na Bibiliya ntabwo kwibaza hari kumwe umuntu abagenda na telefone irimo n'imirongo y'ijambo ry'Imana na Bibiliya n'ibyo ntabwo none uyu mwana umva sinabwa muterete nta mukobwa ufite je na Teresa kuba bibonye wowe imbere y'ubu nubwo ngo je ntabwo nari famille y'abakobwa pe kandi no kubaganiriza biri kure kandi nkubwiye ngo ndagukunda ubwo nyine nawe ndagukunda nta bindi urumva wenda kiyazi kaza ariko ibyo kuvuga ngo ndabwira Clarisse ko ndagukunda mbwira nti ko ndagukunda mbwira Aline ko ndagukunda wapi je ndakubwiye ndagukunda byizere byizere kuko nuwo twavanye hazi mengo imyaka 6 nta wundi atakora ko mukunda na 6 dukunda ariko kwiga amategeko muri umba n'abana tuzobyatwara bise n'amazina wow cyane naguye akantu mbona ngo bana ngo bitwa abana okay none se bari bateka ntabwo turi ko kwinjira mu buzima mbwira nk'ikintu nyine nyirizina wavuze warebye ko bati ya myaka 6 bya bindi byose ndabyirengagije ndaguhaza umukobwa we igende Anita n'undi ntabwo ari bugwangerere gayi bararangiye namwija tugira inama ni ukuvuga ngo ufite mu buzima nyine ubuzima bw'abahungu n'abakobwa habamo nyine izo challenge ariko nyine hari n'ukuntu nyine usanga hari ukuntu nyine usanga utinze ahantu kandi bitari ngombwa mu nyuma ukazicuza ko nk'uyu twakundanye umwaka umwe nawe waruvuyemo kujya gufata irembo waruvuyemo na dote waruvuyemo na mariage umwaka ariko uri kunjyana kuri Anita kandi ntabwo ariho ndi nashaka kumuvuga ko Clarisse imyaka 6 ukavuga ati nyine ibaze imyaka 6 no kuvuga ngo yatinyuka buraharara ubwa mbere ibyo byo narivuga nshaka ndareza urumva hari igihe umuvuze neza gusa hari igihe muhura n'umuntu na cyane ko buri muntu wese agira principe kandi na byiza ko umuntu agira principe ukavuga ati jewe nzogendera ku bintu ibi n'ibi rimwe na rimwe hari igihe ushobora kubona hariho n'umuhungu usanga akunda ibirori akunda gusohokana n'abakobwa bambaye amamini cyangwa bambaye amaskin cyangwa amakora ariko akavuga ati nubwo ndiko ndagenda ku Gisenyi cyangwa kuri Tanganyika nsohokanye n'abakobwa ariko muraba nta mugore wanje arimo kandi agupostinga mwasohokanye byaba na ngombwa mugashika no ku bindi biri hejuru ariko avuga still ko uto umugore wiwe ese buriya ntaguciye mu ijambo ese wa mugani wawe buriya bira bintu ubifata gute hari abasore kenshi babaho bameze gutyo ukabona arishimira kuba yajya ahantu mu kabari akahasanga abakobwa bameze nyine uko nguko bavugaga bambaye uko bishakiye ariko ugasanga muri bako bati mana yanjye uzamfashe ntuzame umugore umeze nk'uko ese ni iki kibitera ubona ari iyihe mpamvu ni ukuvuga ngo ikintu ubwa mbere kibitera ni ukwisobanukirwa kw'abasore
cyangwa se gusobanukirwa urugo icyo ari cyo. Urugo wa muntu mukundana bitandukanye cyane n'umuntu muzobana, kuko urumva jewe niba dusohokana tukajya inkoko dufate ni nk'ibihumbi nka 25 gutyo cyangwa 200. Nimbona ndagura champagne bihumbi 100, burya bizogorana ko nshobora gukora ibiharuro byo mu rugo tubana ngo twame dusohokana kandi hari izindi nshingano zo mu rugo tugomba kuzuza. Ni hahandi rero usanga umukobwa abamusohokana bakanaryosha imiziki muri boîte bakabyina bagatamba, ariko umuhungu yaraba imico y'umukobwa mama w'abana biwe yipfuza agasanga nturimo, ariko wa ambiance urimo arakubwira bite ndi sawa umeze neza yego twagiye none se ndagufate mfata kuri convention ubwo mukamuragiye nzashiza ngapi saa 7 z'ijoro. Uwo muntu wumva azifuza kumushira abana ngo kamama butaye impunzi ubwana no bizanga urumva urigwana. So rimwe na rimwe rero hari ababikora muri ubwo buryo, ariko hari n'abandi babumva ko mbese harimo n'ikintu cyagasupya cyangwa cyo gusesagura. Yego avuga ati uyu muntu jewe ko ngura nkanywa 5 nawe akanywa 5, ubu ninde uzagira undi nama azagira undi nama. Ugasanga avuga ati wapi, ukasanga rero yigiye hehe muri za depere, ukagenda witwaje Bible ya danje muri za depere cyane bibaho kenshi. Bibaho, ariko hari n'abakunda ukuri. So uyu rero ubwa mbere ikintu namushimiye nubwo navuze wenda ko yasenga cyane, ariko ntabwo nashaka wa muntu nyine w'idini. Kuko nanone hano hanze hari abantu bavuga ati jewe uriya ntabonye yuko dusengana twingingana ntabwo byavamo. Ati je ufite agashepinga ntuzeya urugo gwe akavuga ati hazaba harimo icumba cy'amasengesho ibintu byose nyine akabishira ku murongo, ariko akibagira ko itorero n'urugo bitandukanye cyane rwose. Uyo nasanze ari hambo, akunda abantu, aciye bugufi, mbese murani n'umuntu azofata defense y'urugo nyine akarusengera. Hanyuma ikindi naco ni munyakuri. Buriya uyu nguyu iyo ntashe yana nkumva nyene ndamukije neza nta kibazo. Ariko anishimwe musi nitwaye neza. Ariko mba turetse ko atana amakosa nyine nkora, ariko hari umuntu ushobora gukosha cyangwa ukamukoshereza ari nk'ijambo amubwiye ribi uzi ko atari ribi, ugasanga yamubabaje we akabibika. Rimwe kabiri gatatu kandi ukumva nko ku nshuro ya 10 niho azanye icyakintu cyo muri 2020 muri 2025 akashaka ibyura. We nguribuka ngo nacyagihe unagusanga ngo nagakobwa urumva wowe oya gakobwa ko n'ibindi naje no bivyura. Kigali wisheya musheya kubera iki ndakubuje ivyo turavyanse ntago sheya umugabo niba musheya ringa. So muri make rero namubonyemo izo ntuze namubonyemo izo karite. Ndavuga nti izi karite ntabwo zinjana aho ndahaka. None se nyine akoze Claude uri kunyobya ariko kubera iki uwo munsi umubwira wenda tureke kugenda kure mu biki, uwo munsi umubwira ko umukunda, ese yahise agusubiza muri ako kanya cyangwa nawe yaguteza iminsi nzakubwira ndabitekerezaho ndetse Anita icyo gihe kugira ngo nisanishe nawe nambwiye nti rero mutwa twiyemeye gusengera y'amafunguro, nambwiye nti rero kadusenge ariko tunature. Ibaze ko turi mukabari ariko no umva ndavuga ni ngahaho ni wanshika
umva yabwiye nti ngahe wanciye wasanga ariyo mpamvu urumva hajya niho wari ufatiye wavuze ati iri sengesho ngiye kurizamura n'amaverse biblique no kwatura n'imirongo ijya mu ry'Imana nk'ijana nubwo mbere muri yo so havuga uko haleluya abakunzi bacu mukomeze reka kutubwira muri komenti rero kuri sitasiyo nyiwe sheri mbega ijya mirongo y'ijambo ry'Imana agiye buri munsi ya posting ijambo ry'Imana ariko niko wansanze ariko hari abantu batereta uko nguko niko wansanze si ubwo ngo nashyizeho kuba niko nari wenda kuri sitasiyo biragabana kuja ko ariko niko wansanze urumva kubita imirongo nk'ijana avuga ni ngaha rusasi nawe nane umwami Yesu atweze kandi ngo adutunga none ngo bigomba kuza kugira bituzanire ibyiza sinzi n'ijambo ry'Imana ukunda kumbwira mbese navyibagiye urumva yari yararepese kugira ngo abone impamba y'urugendo ngo wafunguye ngo niba mwafunguye bon digestion ico gihe rero tukira utarafungura bon appétit yana nkamwitaho ariko none kwitaho cyane unagatagase abandi toto ni toto rero ico gihe ndavuga nti rero burya urubanza rumara zibiri rumwe rumara zibiri rero mu by'ukuri je nakunze nta bintu byinshi byo kuvuga ngo urumva ngo muri biriya ngo bavuga ngo kwa nabwe ni rero mu majambo abiri nabwe ni rero ntitwaganiriye kenshi tuvugana byinshi urumva twatanga kuvugana twatanga kuvugana ariko nkabona ni bon amakoro nkabona ni bon hamwe ni bon jewe rero buriya sinca hirya no hino jewe naragukunze icyo ni icya mbere icya kabiri nuramuka unanyemereye jewe mfise projet y'ubukwe jewe nawe umva umuntu muhuye bwa mbere nagiye namupropose urukundo hajya hari mu kwicuma ambwira ati no mu kwa mbere je tukora oya hari rosisi zo kwicumi na rimwe muhe mwaka muri 2023 so ico gihe rero hajya aho yakire nice urumva ukibimbwira ndayimubwira Anita urumva rega ndakubwire kuri izo story urumva bwa mbere tukivugana umva ko ujya mu tipe yarambwira ati hari umuntu yakubonye nyine mu rubanza rero yagumye asaba nimero yawe yakubonye mu rubanza rwanje uri kuri telephone yagumye asaba nimero yawe ndamubwira ati shabanza ume ndaruwari nzome foto ndeba hano kubera jewe ndashira imbere mbashaka nyene basi ndamushaka wa muntu uri proud yiwe atavyumva ngo nashingiye ku mafaranga ngo iki niki basi nyene visage y'umuntu physique nyene tambwiye abanze mpaga foto ndabiko bivanga arabanza arayirondera umva nyene ko no kwifotoza kwiwe bigoye arayibona kuri profile arayiba ukibona ifoto ye wowe murabyo ibona ifoto yiwe mare yanje ni ifoto yo muri yantuze muri studio yera shooting kaje mu gashote agakareka yarabimbwiye ati je mu kwifotoza mba nabiteguye para bige by'uburofa ngo kuri telefone ngo iki naho yera hajye tuba twarinze kunigana niko yagene urumva yatwaye umugora ku ndi foto ko ndambwira ati kuja kwifotoza maza kubitegura ntacha kwifotoza rero mba yari yaragateguye so Anita agafoto ka profile yicaye metu ikibazo cy'amatsiko urumva uwo muntu wabahuje ese akubwira gutyo ko hari umuntu wakubonye akakwishimira yifuza nimero zawe ese wowe mbere yaho nyine abikubwira nta wundi muntu mwari muri kumwe mu rukundo nimba yarahari ese nyine wabihuje te uravuga uti nyine wabyakiriye ute muri rusange
byari bicumbagiye yarahari ariko ariko bon byahuriranye muri iyo minsi twanashwanye dusa nyene n'abahebanye umva nkajya hacamo nk'agasomene mwahebanye n'umuntu uyacaza muri ako gasomene naje nkaba ndarambiwe n'ibintu by'amaye aryo makorasho y'igihe kirekire usanga ariko agutesha umwanya ugasanga ariko basa gutera stress y'ubusa ukaraba ukabona nta n'imbere ya nta kazoza ntaki haragera aho umukobwa nyine avuga ati ibi bintu ndabirambiwe haragera aho uvuga ati ibi bintu ageze ko ndabihagarika yego cyumbona haje umuntu ambwira ati mu kwa mbere ari mu kwa mbere n'ubukwe ariko kandi nkanamuraba nkabarana umuntu mwiza ndamushimiye twagera kuvugana naho ugasanga ari wa muntu ari hambo numva rikambwira intoze nk'agakomine ino komine bayitambwira umurenge wahari iwacu ahantu habi hakubititse umuntu aciye bugufi kwatira umuntu ahantu arahazi sangane n'umuntu nyene wahari iwacu arahazi cyane avuga ati antuka vraiment abari umuntu anzi si n'umuntu yishize hejuru hano bihakana iwabo bamaze gutera imbere akanakwereka ko atanahazi ukamubwira ahantu aho ni hehe urumva ko byanga bikunda isengesho rya Claude ryari riri mu kazi nimba yaravuze ati kangende gake kantega imodoka yashaje ariko ubu ngubu usanga jewe namba ari kubera nyene atabintu vy'amahera nigeze shira imbere nk'ivyo zose nabona ari bisanzwe nabona ari bisanzwe taxi navuga ngo yari yarajegeje nabona ari nziza atakibaye aho hantu mu kabari niwe yagumana ahubwo izo complexe zo kuvuga ngo hari sazi hari iki jewe naho ndazibona avuga ibintu bisanzwe kuko nta bubare nari namenyereye kujamwo nta kini nyene nabona ari bisanzwe kuko nyene ikintu kikubayeho atanubundi atari byo wamenyereye ahubwo nabona ari nahetse so Anita urakoze cyane na Claude nukuri hari ibintu nyine ngiye nkora marumva ngewe ndashobora kubona ntari kubivuga ati se umuntu uje muri iyi modoka ibiki shanago biri buhure so ariko mu buzima busanzwe mu by'ukuri urukundo nyine rwubakira ku kintu gihari cyase niyo cyaba kidahari ariko wowe ubwawe wabivuze ubikunze so rero ndabashimiye cyane tuvuye muri iyo nzira y'urukundo ngenda kubwira kumwe natasha muhira shitsi ushite bakubwiye ko bankunda bagira bantwaye mu mago Anita reka ndayiguye yimepe yemerange ndi hano uramaze kubona muri filme namba ariko naravye amafilme menshi ari romantique nanje azoncanganya uramaze kubona muri filme kwa kundi kwanza ubwa mbere urumva twavugana je sinari bwamubone urumva wowe naho yari yambonye akanya akantu gato je sinari bwamubone na rimwe namubona ku mafoto urumva ariko hakabaho twambona nkavuga ati aha Anita mbabari ati ndasanzwe n'urukundo shambikira kabana ndabihore urumva ukavuga nyere ukaraba nk'akantu ukavuga ati akantu usanze kameze kumega sinoba ndakishimiye basi nyene tumaze kubonana musanga nyene umuntu kwa kundi nyene namwimagina ni mwiza kwa kundi twayaga kuri phone isanga navyo ni kurya nyene asetsa bigiye ntiyavuga ngo byo kuvuga ngo nko kugabanya amahera nka taxi umva hari n'igihe bamucira vermire akavuga ngo desa ngo urayarya umva je biransekeje urumva nanje nkaba nikundira umuntu nyene ari hambo yugurutse atwenze umuntu ivyo nyene nkumva ndabikuze kubera hari nk'igihe usanga ukundanye n'umuntu cyangwa ukabana n'umuntu bigasaba ko uzoka muri wa muntu nguma mvuga ngo karibu mufungure wibombaritse mwiriwe neza ukazi byagenze gute bigiye nabitinya mana yawe uzi umuntu muvugana ukumva nyine umwise ngo bite umeze neza akumva umengura mukengereye bigiye nabitinya kuko hariho nk'abusanga mwarahuye nabo ugasanga ni wa muntu ashaka kwishyira ukamucira nk'akagana hariho nk'uwo nabwiye ngo aha ko zivugijwe niko zitambwa uko zivugijwe niko zitambwa
umva twiko tuvugana apere video yego hama akabara ahantu hatabona ndamubwira none wo kugurura wasizeho amatara cyangwa shira amatara nanje nkakubona hari sho byo babitwaye ngo ya nyene ukumva nyene ukumva we arashaka kukureba ariko wowe kwa kuntu abantu babishize hejuru nawe akavyanga camvuga ntaha ko zivugijwe niko zitamba nze numva mbwiye kandi sinayimvuze nabi ako kantu sheri umva uvuze nabi mu kinyarwanda niho kuvuga ngo ndabisokoza uko byogoshe reka tubisokoze uko byogoshe nuvuga ngo wabyakire nyine uko abikugiye uko abiyabwiye nze numva mbwiye ngo ngo ivyo bibwiye nde ariko bibaho ukuntu kumva umuntu nyine araguhabura muri kumwe mu rukundo ariko akashendera ku gitsura agashaka kugutwara kujya nyine ashaka kugenda bari kugenda namba ashaka nyine si kujya nyine urumva jewe nkumva ndabitinye rero uyu duhura ari wa muntu ayaga yisanzura anyumva mvuze nk'akantu nkako ngo uko zivugije niko zitamba yo natwenga uyu nta bintu bya stress nyine ngo apanike mu mutwe rero nagenda kubwira ukana amaze kumbwira nyene uko ukuntu wageze mu rugo ubundi jewe ahandi hose wasanga bigoye kugira ndinde nemera umuntu ndaba bigoranye shanda shika muhira yamerekeje yarambwira ati simva mu sisubira inyuma udashitse nyene mbone wugura ariko nawe kuri gate nuvuga ngo yibararindiriye dimaka yuguruye kandi wumve ngo nko mu rware dufate nko kuri gare ya Kimironko noneho uwe akaba atuye nkanga kwa Mushimire hafi ubwo byasaba yuko tuvuye dufate nko gisimenti tuza tukanyura kuri gare mu rugo tugakomezanya nkamugeza kwa Mushimire noneho kuri gare hari nk'iwanyu yego urenga iwanyu araherekeza yatagize kongera imugaruka ngo yango singana ntabonye ko washitse ndavuga nti rero kubaza ngo washitse ngo niwashika ngombwira ngo wapi cyo ndagushikana tukanakata tubonye ko winjiye kabisa uribaze nako atari yakoze mu gutereka ubwa mbere nani kumeze mbabera aha urumva rero kujyanye ushobora nko kuraba filime ukabona umukobwa yishimiye umuntu akinjira agashika muhira ukabona yashitse nabikoze narashitse ndavuga ati bukeye yahise avuga ati yashiri bukeye hazi imisi ibiri nawe havuga imisi ibiri hari kwa kangahera hari kwa kane kwa kane nabyutse nza kwa kane mbyutse nza nijoro nabikubwiye nijoro kwa kane urumva atari umunsi ariko hari ikintu namubwiye hari ikintu nabanje kukubwira ico cihorere ariko turambwira ati biroroshe nta kibazo wamuhaye condition arambwira ati nta condition mpaye hari ibintu twabanje kuvugana ibihe oya reka bireke byorera rata reka nkubwire ikindi kintu bon amaze kwemera Jisi mu bisanzwe je yaramfatiranye sinagire ko nemera ariko nari nagukunze nivyo nari kwemera ariko sinari kwemera inyuma y'umunsi umwe nari kuba nisarishije wari kwisho twari nyuma ndamubwira cyane tuzosubire duteretane no kuri ariko bazita kwankire jewe nyene so umba ico gihe maze kumubwira yuko nkeneye n'ubukwe umba akanyemerera ngo naciye ntangwa none wo kumwiga kuvuga ati se uyu muntu koko yoba ari yombera mama w'abana banje noneho jewe sinashaka umuntu azi ubwa mbere yishira hejuru nashaka umuntu nzopresenta iwacu mu caro akahakira ubuzima bwose twobana bwa bwiza canke bubi mbese wa muntu nyene numva ko tumacinga abona igihe kimwe rero nashizeho ifoto ya ntuzeya ya graduation arambaza ati se wara graduate sinashaka no kubera ko wenda nshobora kuba nzi gusoma no kwandika ariko ni rero je nzi gusoma no kwandika urumva ni rero ni aya makanzu ni hariya ni kwera mu Rwanda aho
ateye imbere kudusumbya hari ukuntu nk'abantu biga kudoda nyine abatayeri iyo bagiye kubona ama certificate ariko nibyo bambara nanjye rero nize kudoda ntu costume ndazi kuyidoda urumva ni amakanzu amabubu iki amashati amapantaro urumva wewe warabyumvaga inava uzi ikintu nemeye hari ikintu yamenda ngo ari kuri kwigare ngo ari kara n'umunyonzi ariko nk'icyo nkacyumva ahubwo ikintu nemeye nigeze kwemera yambwiye ngo ariko acukura ngo mimpuze urumva rata sinashaka gucukura ibinogo byitwara nyine ivyo urumva ofete nawubwiye kandi icyo nari nacyemera ati basingiraniye engineer urumva nawubwiye urumva nanga ko ashobora kuba avuga ati umuntu w'ikigali afite n'amafaranga urumva uyu mudesiporo ucukura tuwarete nkavuga ati noneho uyu muntu nabyemeye kabisa uyu muntu reka ndamubwire ko noneho umva ndi kabwera ari aho ngaho nabwo rero jewe hari igihe mbona ibiraka byo kudoda amakositime cyangwa amapantaro nikindi naco ni hari igihe mbona n'ibiraka byo gucukura imyobo nkabona amafaranga urumva noneho ntangira noneho ndabaza nti se ko amafaranga ninjiza usanga nyine atari fix ona nk'ibujumba twaba mu nzu yangahe urumva ariko ndamutesine kugira ngo numve ikintu kiri muvemo hanyuma arambye ati rero ati twoshaka nk'inzu ibyumba 2 na saro ati mu mezi nk'abiri ya mbere nyine bakidushuhiye bakiza kudusura iki niki ati kwezi kwa gatatu twatuje mu cyumba na saro wari ukenye numva umugore noneho ndababwira ndavuga nti ngenda tegereza kumubwira Mana yanjye murashimishije pe no kuri ko Imana murashimishije impamvu ndi kuvuga ngo murashimishije n'abadukurikiye baraza kutubwira muri comment ni ukuvuga ngo muri iyi minsi biragoye mu by'ukuri biragoye urumva kuba uri umusore ukagenda ugiye gutereta uvuga ngo ncukura ibinogo ndi umuntu ndadoda n'ibiki nyine ugashaka kwiyereka ukuri hasi ariko mu by'ukuri muri iyi minsi abungu iwana agashaka akabati kama mbaya imodoka ndayikodesha nishaka mburari ndayikodesha ngende ku nubwo inzu yayikodesha ngende ku mushuti wanjye afite inzu nziza imeze gutya noneho ngenda abwira umukobwa runaka ati uzunsure mubwira ati ibi nibyo ndi kugira ngo amukomveke amwemeze buryo ki bashobora kubana kandi mu by'ukuri ari ibintu yatiye ari ibintu nyine ari ibinyoma ariko ugasanga nkamwe urumva nka Claude ni urugero rwiza abasore bakabaye bagenderaho bakavuga ngo ese nabasha kuba uwo ndiwe kugira ngo mbashe kubona undi muntu duhuje ariho usanga mu kubaka uyu munsi urumva nimba uwo musore yagiye yihagazeho gutyo mu by'ukuri ugasanga n'ubukwe ashobora kuba yabukora ariko kubera agafata amakredi n'ibiki ugasanga muri rwa rugo barugezemo biranze ikibazo bamaze umuganirizo bamaze si ukuvuga ngo ni ukutwishyiramo nabi kuko hari abakobwa bameze uko baba bashaka ibintu gusumba uko bakunda umuntu rero mu bisanzwe usanga ngaho hariho n'abahungu agitinya kuyivuga uko ari agatinya kuvuga uko ari ati ntahava mpeba kumva kenshi ko hari n'igihe n'abakobwa baba baribo babitera cyane ndagira ngo ahangaha Claude aradufasha abashe kugira inama nimba nabyita inama abashe kugira abasore b'iyi minsi urabazi muri rirwamo kubitana hano muri Kigali cyase weho niyihe nama wabagira mu rugendo rw'urukundo cyase rwo kubaka umuryango uhamye ubu ngubu ntabwo turi burebe mu rukundo rusanzwe gutya turareba umuryango uhamye ego niyihe nama nta experience nini mfite ariko nanone ntabwo ari no ariko jewe ikintu nk'umuntu ageze gushaka namugiramo inama icambere ni ukuvugisha ukuri ico ni ikintu nuvuga ngo ari base hajya bavuga ngo umusingi mu Kinyarwanda yego ni nka fondation y'urugo kuko umukobwa ufite jewe ona iyo umuntu agikorera abantu ubundi hari principe ivuga ngo umenye igihe watangiriyemo akazi ariko ntumenye igihe uzakazira
ushaka wenda kuba uhembwa nka 500 canke miliyoni uyu munsi kavuga ati bon ari nabyo kavuga ati je mpembwa umiliyoni akavuga ati wow miliyoni nta n'ibihumbi 30 nakorera ngo tugiye kusangira urumva noneho muri ko murakora budget y'ukwezi kuba byibuze muracakodesha ariko byibuze muzanko mu nzu nk'iya 300 kavuga ati wow y'amakaro Remera hehe Kimironko aho urumva so ariko ejo byabura wango wa mukobwa yakurikiye wa mushahara nkuko babivuze hari n'abahungu usanga nyine bihagararaho ariko jewe nibaza ko mbaye ndana yahembwa ibintu uvuga ngo ndahamukira umukobwa ngo ndi mugize ukuri ngo waranyanka icyo cyoco nikibaho niba anyanse ngo ntiyari wanje ariko je navuze ivyo ngomba kuvuga urumva hari umukobwa tugeze gukundana igihe kimwe ari wo ngo nyene yaje imbere y'uwo ngize ngo none urumva yarambajije ngo mu rugo ngo nibambaza gufite amashuri angahe ngo ndababwira ko ufite amashuri angahe nanje ndatekereza ndavuga se ngiye kudepoza ngo bamakaze urumva noneho nkaba nabafite za doctora nkabona ingo bamwe na bamwe zaranse ofete ncanabisha muri sansi nkuko yo kambajije tese kuri konte nibambaza kufite amafaranga angahe ndababwira ngo arangahe kandi mu byukuri mbona ko n'abayafise bambere ku isi canke mu gihugu nabo bamwe na bamwe ingo zasi ama depression ariko arabica mwumva ko je urugo nipfuza ntabwo rushingiye ku mashure ahubwo rushingiye ku mutima so rero ngarutse ku kibazo warumbajije ikintu cy'ukuri numva ko aricyo gikwiye kuza imbere kuko ukuri niko kuza kugupushinga kukuzana mu rugo kugatuma mu rugo urugo ruba ryajuru rito kuko ubuzi ko nta kintu kimwe wishinja ubuzi ko nta kintu kimwe wahishije madamu wawe niba ufise n'umwana amubwiye ati rero uriya musore bwanje ntabwo wabaye umukobwa wa mbere duhuye mfise umwana hanze uwo mwana uzomwemera nawe unyemere ahubwo ati nzomwemera nawe ndakwemere ibyo ngibyo biba biri clear amufata nk'uwe kandi bikaba ari ibintu bisanzwe rero bigasumba hahandi azakubwira ati reka ndabwiye ko mfite umwana yahitamo noneho abibonye mumaze kubana akabimenya niho hahandi cya cyizere kiragita kirangira nawe ashakangura kwiyumvira n'ibindi ubwo nta bindi yamuhisha ikize kiba cyarangira uvuga ngo nimba umuntu ageze ahantu aguhisha ko mu busore bwe yageze wenda ntabwo nabyita ngo ni ikosa uko bibaho muri ubu buzima nabwo tugiye kubreminga abantu byabayeho so akavuga ngo mfite umwana nimba biguhishe icyo gihe ukabimenya mu nyuma byangwa bikunda umubano wanyu urangirika rero ni byinshi cyane kandi murakoze cyane Claude ni ukuri uru rugero rwiza hamwe n'umuryango wawe madamu we Anita nuba afite ibibazo byinshi gusa nzongera mbatumire pe hari ibintu byinshi ngomba kubabaza gusa hari kandi kantu nshaka kubabaza wenda ntabwo ngiye kuvuga ngo utugire inama cyangwa se abakobwa tuzongera duhure ndetse n'abadukurikiye baraza kutubwira ni iki twabaganirizaho ni iki twabigishaho batuhe ibitekerezo so noneho dusoza tugira ibiki nanabashimira ko mwakoze cyane kutuganiriza biba bigoye kubona umuntu nyine uguha umwanya we akaba open akakubwira uburyo ki babayeho urugo rwabo n'ibiki mufite akabebe nibyo ngiye gusorezaho keza cyane ndakazi so hagati yanyu ubyara ntabwo njye muri process n'ibiki ubyara Claude ndabizi akunda abana so noneho nyine umwana wanyu ninde yarize cyangwa se
tuvuge wenda ari mu cyumba wenda muri nko muri salo n'ibiki umwana akarira cyangwa ukumva arakangutse nyine ninde wirukanira kujya kumufata ni ukwera afite akanyoni mbese je nubwira nayo muzi gusa hari igihe nyine arira ngagenda kubwira ndabira umwana umwana ararite basi nyine ubona nawe amwitayeho cyane je mbere hari n'igihe arira iyo ndiko ndakora utuntu nabanza kuba ndihorera nkikorera utwo nkora nyene ariko wowe ukumva yagumye abwira ndabira umwana ntevye ubona agenda akamwitorera sinshobora gutaha nta munsi n'umwe nshobora gutaha ngo singende kumuraba nani ariko ubona atashe agiye nko kukazi baje kuraba nyene yandakara nkavuga ni mana ngira bati kabisa namubwira ni karasinzire ngo ntashe birabaye kandi n'umuntu atakintu nakimwe neglije ku mwana kenda hagize n'akabazo nagatamba ari gripe nambari ujane kwa muganga je nkumva umega reka arakabya kana telefone ambwira umwana bimeze gute Anita iyo urumva umuryango yego habamo ibintu byiza n'ibiki ariko utabizi baca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe ese iyo hagize nk'akantu muri mwebwe mutumvikanaho nka famiye yanyu n'ibiki nyine mugakosora gute ninde uca bugufi cyangwa se ninde ubanza nyine gufata iya mbere avuga ati nyamara I'm sorry ntabwo byagenze neza nyine mubyitwaramo gute iyo hagize akantu mutabasha kumvikana rero nta kintu tutarumvikana dusanzwe ko tudinye kandi gasanzwe ubona nyine ashugira ati bikaba birahetse je nta kintu tutarumvikana bavura kandi nyine ubona ati ntituranashwana mwe byuvuga ngo abantu ngo bashwane iki niki mwe byadanje mu mwashwa ariko biramutse binabaye hari ukuntu ntinda gukora reaction hari ukuntu mbanza kubitekereza mbanza kureba impamvu mbanza kugira mbanza kureba nimba ikubwira ko bitari bunagukomeretse ufite nkaraba uburyo ndi bukubwiremo biri butuma ukosoka ariko ntibigusenye mwakoze cyane ndabashimiye nshimira n'abantu badukurikira ni ukuri murabingenzi so niyo mpamvu duhora twishimira kubazanira ibyiza murabona ko iyi kapo imeze neza iraganira neza irirekura mu by'ukuri nyine ni abantu bashimishije ndabashimiye rero ko mwabanye natwe kuri ndabinginze mukomeze muduhe ibitekerezo nimba hari na kapo wifuza ko twabazanira twikabaganiriza ni ukuri murabyemerewe mutubwire muduhe ibyifuzo byanyu tuzabikurikiza so murakoze cyane rero Imana ibarinde